Ni wirigiro bwakwa ntuku yaku ya Wednesday no itite na mbere bwega ningo kugwata ugeni kiri nteto chietu cherutha mugwanja narua iri tariki 8 mweri ni jwa 10 mwaka ni jwa 2025 rietwa ni Maureen Kinya. Tukiambiria nteto chietu cha werutha mugwanja kumania na wongere kubwa utumiri bwanda wa Chiambogita kiria yuthi ntere chia Kiambogo wodine ya Timao nande achiari kuma ntereji ni bethirite bagichumiria na Kinya kwambiria murandi jo wakibwa sukuru ya kompyuta ni kenda gutigira ayuthi baba bategwitonyithania na mantu jaria jateagirite era nande baugite bakethirwa nande bakijukia kanya kao takire chukuru eje na Kinya gwikuria nkuruki Gakimutegi ni agutwambiria kumania na wongere kubotumiri bwanda wa Chiambogita kirintu kembethe kuma Kiambogo wandia Timao achiari wamwe na shirika bakanisa independent ya Roreti bambirite mubango wa kwenda wakachukuria kuthomithagia ntu kembethe mantu ma kompyuta kenda bebukana na mitugo eno tukwenda ana betu bathomera itukwenda ana betu batwikika bembisi tutikwenda batwikika bara antu botheri mono tontu ria bakwithira be botheri iro bakwithira bakinywa bangi betonya mandawa ne cha kulevya amantu ne cha maingi turenda na betu beja bakathoma kompyuta na o mwana no athome gintu kingi kira kiketha kirio kenda batiga igutwika botheri batige kunywa bangi batige kunywa mandawa jangi onto beja jo bagatwika bembisi skuru eje ne yantu bonde kanisa cionthe na antu bonthe Kinya aturi nya bakuma kuraja bara bakomba ikweja itukuva invite rikia kujura batwe turi aciari twina kiriro nonto bwa ana beto babethe ntaka cietu muno rira ikumira na barabarene gukara mikumbo ne barabara bakenyunya thigara na arachiari baba bawetete gunika thomba bora bokomania na chukuru no rire karikia wakwa ituje twaka skuru yomba kujura jo yegatethia na baba ingi bakumarugirando kithithina na ile yonde ntintole nene sana inya achiari bakweru ngarama ciao sana na gwita kumama skuru gwatio batera skuru bakarara inyanja cyo bakenya skuru okire na bakona ngugi bakamba iguciandika bongwa self employment bakethira benayo na muntu ageta ageka inya saibewe Kinya kariba Kiambogo becia miunda igaitia ngugi ikoneka ndene irieze na inya kanisa igatetheka na njira imwe nirengi nkurukiba kuromba tongore bomere ko wingi ko batetheria guchanga mbecho cha wakachukuru eno kiroto kiao gikinyanira itwitite ndipite ngavana wetu Linda Kiome twitite Kathuri itwitite MP wetu na Kinya itwitite human representative wetu wa county ya Meru na ituthithitie kandi nyingi twitite agendi baba ingi itutumite kandi Kinya kindipite wetu president Kithure Kindiki so na ri tukoloma ne rubeto batotethia gitari thai tuli na ndino ntiro tukubenda timantu nya campaign kana mbi twi baroma thai twe no batu bakwenda otethio kena tumbo otethia na betu bomba kuthomera haja cogeria ageni bonthe baria twarikite ntariki 12 nkatho nontu kandi twatumanire na ici akinyire indaero njukumu chairman ekufuatilia kandi na kumikishua chigukinya na igoro narambirite confirm kethro ageni bonthe ibakinyero ikandi na bonthe 200% bakeja ntuku eu ntariki 12 kuja gututethia kujuria kirasi giki kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera ndeto cia weru nyukambita Gakimutegi kumania na kariba gicigo bunge kia Igembe North kwithirwa bakionania muthuro bwao ni mubunge wao Julius Kaitumu kwithirwa kagita kandiunga ya Rais William Ruto atariria mantu jege wagagia bwokaria amona Kinya barabara kwithirwa chikithukanga nandi ntuku ya narua Julius Kaitumu mubunge ujo nethiritwe agichumiria na kwithirwa agitetera kumania na miario ya kariba ara nandi ethiritwe agitariria jamwe jajaria Rais Ruto ethiritwe akiaria ni jamwe jajaria ethiritwe zarindene ya nkoro yawe President tikandona nirite no arantu kwe ya muchemu niwe ari kazelwa kanande yito mwirira mantu ya Igembe North yara oro kari President ria Kinya kianine na ita antu kweta hondi antu ara ita atirimana na viongozi atirimana kanisa na atirimana na tongere ya mbunge kithone ya mbunge tuambiro atirimana no rukiri ituambiro atirimana na President rukiri tentinere thairwa inyo ara thairwa na kiatho
na twa murimaindi na tatu yo twa mulika ni ano ntoka kuthondutherwo uthiatite mantu ako ya security ya tharo ya korwene kwa no ntwitwariti na mantu barabara ntenda kwaria na ntenda kwaria ntu kuona ko chereri uwe no taita ki mitandao tukwena arua barabara ya kuma Mbeya yo ita nata kana na gwita wa ugeleta marithi mwanka bulo erikire tender notice barabara ya kuma Ndunyu kwina makwata na barabara yu ya nata erikire ne tender notice barabara yu cionthe cia security na barabara cia security si ai ngiri si ai million 119 million cia kubwithia barabara yu so ntari no batu boita kuwa ara no ntore ndinde imbuite wa itaki barabara itwire ina thina nera yari ki manifesto yakwa na kankwetwa kwira ki manifesto ciakwa ki point ira ndari achi thano cionthi ciurite na ciurite amake thatu kampita ota beyond kianta uite no ntobo buti butoyo rage ndipo bonda sako na ntukuite kuraya tuketha twina kongamano ya kuripwithiria empowerment antuba bonda sako barabara ya ntobetwe Kinanduba barabara ya ntobetwe ngaya Kinanduba mwanka kenda junction eriki tender notice ya ntuku na arua wenda witake website ya kera na itumi improve renda theta era kiuma ntobetwe lakini ndo eta ndakira ndona barabara kilomita 31 katui connect ciume ka elo area tare oginya ke bibango itariu yenamire kutugitwa mulika iture ntobetwe ya Toronto betwe yename ngaya forest ya umanga ya forest iture ya Kinanduba iture injection ya lami ya kina kanda batie kwaria kintu kumye githigire kwa batie ta kwaria odi kithi ndombete kintu nikekirwa ni batie ta kwaria barabara uta kwere security no to improve security inde wete barabara uto itwa boosted na itu ayo na mbesha na ikitenda notice ya narua baba tiji baita ke website batie ta kwera president ari ngara kumushia mbere buru wende na kadho sana ki president wetu wa Kenya nonto ndeta itumuti ara tituti batu ara iria tore ajube bara era ni ya Kenya na ibu bati kwa thura na gintu na bara era ni ya Kenya na antu ba miru nonto ya woni kwena maruri nango choke nkadho sana kiri president na kienda kwa ndio ngeke no tongerie ne bwake mbithiri 20 benefit na ira bukajiria kuona hivi karibuni contract iri o yerure lare nerure mutuati nini ntratangaza ntuko ya ground breaking no ntu bara ngo contractor nenda gwithwa in ground ndiramwira katuyukie ira twita public participation kana kutuginye kuprepare antu psychologically kenda bathama uria wari minister wa gimandene ya county ya Meru Kagitene kawathani bwa Kiraitu Murungi niwe Mishik Mutuma ne ugite kuri na bata ya kuthirikiria mubango jwa cancer research center iria ithiritwe kiambirwa Kagitene kaune kenda kwithirwa bagitanganira na murimo jwa nyimba augite bo kumane na mukuru umwe kuma Ntere Chegembe kwithirwa agitariria ati ari na ndawa ya murimo jwa nyimba na kinyamukingo. Cancer, it has become a thorn in the flesh in Meru County. Meshaki Mutuma ura wari minista wa mantu megi ogima wa mwiri gitara ngavana Kiraitu Murungi ari ugo ntubabata kaunti ya Meru yomba kurutha ni kuruguria bantu akurutha utaalamu na uchunkuni komenya akauma okamurimo wa cancer urotabarikitie Ntere echa Meru ikukari ni onto cancer inge indene Meru muno ntu we are leading that aspect ni byakora bya tukuria kana iru tukunywa kana iru rwa tukusha kana imumbere wa Meru itwenda tucokia kiuria kiu no ntuke akumenya athi nere niromba kurwa nio so twaitha tuna proposal ya kwanjira Cancer Research Institute. Unfortunately governor wegire after Kiraitu Murungi and discarded that program lakini kwera mwathani boya sana no ntubwa kwiya kwa His Excellency Governor Reverend Isaac Mutuma twethingia no tunari revive that program. Okuri nogo mukuru mwana kuma Ntere chena thokomekana atamithika anto impwe ebumiretia kiuga agwe kumaniana ndawa chemete irano eno mutaalamu wa mantu megi ndawa chemete na kuona murimo ujo wa cancer ukithina mbere na kurigitwa no ntuna na ndawa acha cancer na karigita anto bake na bakabua ngwe kwera ndita ne kubwithia ndawa cia mirimo emingi muno yentu endi cancer ya ironda nende na ndawa cia umana nimbo nanto bake ora
ni uma kwina herbs ciumba gukiwa mirimo ya cancer, but itukwenda kwithira kwina now scientific evidence ya kuonania kintu ki kiomba ukiwa murimo yu kana gitumba ukiwa kintu ki kiabo kwitho kindawa kana etitho kindawa. Mithika akiuga ibwega indi thirikari akaunti ya Meru kathinambe na kuraithiria kumunenkera kanya ga kuthinambe na kwibaniria ati nombane noe mutuma ariuga ni uma antu ibanenkero kanya kinya bono ntu ndawa cia miti kinya cio ciina umbani buganu ndenda ngabana mbedie one ndawa iji ya indi ya uma ne ya cancer ya uma. So Baba claim that ibomba ku heal cancer, let them come forward their case nikenda ingredient yo ikamba kwa examined scientifically, then to menyeka ni treat to promote your treat Baba on the ben that problem then Kenya and even the world at large. Kumegebe North Western Class Chabari. Akariba ntere cia kieni wodine ya Mwembe ni bonanitie kurega kunganirwa kwao kumania na witi na mbere kwithirwa buti kuoneka ntere iji ni untubo wagi bwa stima bakiuga biashara iria nyingi kagiteneka chiriendekithia stima haranande bakuromba mubunge wao Kareke Mbiuki kwithirwa agitegera untubo nikenda kinyabo bethira bagikura. Baturaga mianka na mianka Kariba kieni na ntora motori kiri wandia Mwembe gicigo mbunge kia Maram. Twina thina imwe guku ndukuo. Tariu stima dio twekirirwe twatigwa ta antu 10 kana kibao tuti stima. Na guku kunge ku ndama gote antu stima itekirwa. Kintu gaka twina ndina kyo guku ni stima. Na stima ino ne tudulanite madura na mainge muno. Tukidulaga kale kwa Mbiuki miaka rate gintu na no twikagirirwa ati tio no mwanga twonire stima na tutalo na stima kuma kagita kau konde nitukumwila kidulano kiejite gutulomba giti kia ngabana tukamunenkela kyo gukulukirila twekirwa stima. Kiaraniria na ndiki bande toba ariuga bo batoro bona stima batura guciona kwene mathi na mawaya bwa stima ntoranie na ya kieni na ntora motori maugi ndoro mamo matakumirika ana bakorigie buru batakomba kuroma nonto gutewelo kweno ko mwana aromila keja ko mama nto etonyo na gichinka nyomba leu ndamuraida buru ale ondenge kolwale ambegwe negwe kiao gya tori baba onda bakelele bate stima atuletele stima ni kamba na kulizima kile antu tudija kuona stima kieni kuma mutonga tudija kuona kieni kilomita jiri kodi kuona stima leguna kwito kwa stima no kandi ga ngino ndoko mbegu ya tugekirwa aro mbegite kyangama ndi mudurete nkauma nkoma ama adite na ate madite no kandi mu madagira nieze kai ruto module bururu abujo to tigari ba rombete mubunge Kareke Mbiuki kobechireria na tigo gukobekira stima warira ntura ire ingikire gicigo mbunge kia Maraithiete na mbere gwikirwa stima batu bara bakodira ntumani mwana akyo yanka tito kana na stima le kila magete dijaga na mbele leo tito kana na salino iko dikuonewa to dija bwango loki korora njwele to tona mantu mainge kala to kana magutuni na to lilikane ata to konega na tiyo nda to kuona tele to komodura miaka mingi muno na to lilikana kidugago gete stima na to lilikane mbeto kwa upas mecheni wa kiboli kwetu ni mwana mutonga na kwa bakalani ninte stima nda tu kile kionje ni gotika ukole kubunde ombagira ende ne beja bante die bambike Kaleke ne jante die ambike stima kenda mbomba kumodula lulenge keri potrande to chaweru kuma gicigo mbunge kia Maram bitagwa Matheni Mugambi. Heta na mbere kurumira nteto chietu cha irutha mugwanja inchokerete nyuma ya kagita gate kuraja nkuretire nteto nkuruki. Grace Park Medical Hospital ni sibitari ire itongeretie kiri wajani bo tungata bogima bwa mwiri na iri na utea bwa kinande gutigira aje bara bagutungatirwa ku iba gutatirwa bwina njira ibatere muchiari yakoya ami yakoya akudari mwana. How does she benefit kanani utedio buri kwa kawa mwekorojo ejire na maybe rwakai kana tina rwakai na expectations ciawe ugamba ithana kamba intuko na ketho ndikwego mwana lucky enough in our facility we have Monday to Friday
where we have gyna clinics. Tell us about Mantuyegie test chenu na ithimi, you know. Okay. Hakuna kipimo takuja Grace Park ukose. Even if we are outsourcing that lab test to Nairobi or maybe to South Africa kwa bilabi ita Mwankano, you are under us. Tote kueranga ita ukagiterwe na. Kenda kumenya mantu nkuruki iguru ria Grace Park Medical Hospital motungata yayo na mirimo ira erigitaga gwatana Phineas Imana ntuko shonda cia Jumatano bari na ataramu kuma Grace Park Medical Hospital kwambia thejire na ndeka 50 munka theto ndeka 20 utuku aja ndene ya Wero TV rumuri rwa Amiru. Grace Park, your health our priority. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi ngiye na kamusere. Inyaju twenaju Juambishori kuma nice rice millers moya. Mogori wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ikawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimo namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na nice extra premium. We've been able to sell shares ya kiwango ya 20%. She was my rival, my competitor. She is not going to get the better of me. Nilikukosea sana Amina. Lazizi. Tumefungulia Maisha Magic Plus on GoTV Value Channel 3. Si niliwaambia? Halo? Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua, eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. And he's taken Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match, even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life. Ingo kugwata ogeni oringi kirinteto chietu cherutha mugwanja na nandi gaturikirie na gichunchi kia bithatu na kia muthia kia rugono rwa mwanya rwa Masindumba aria ethiritwe agitariria muno rugono rwa CHPs bara bethiritwe bagitetheria kiri kunenkanira utungata maturene.
thirikari ya kaunti ya Meru igwatanirite na thirikari nene kagitene gaka nicionekanite kumenyera CHPs morotone ja kwagirithia ngugi ya CHPs thirikari ya kaunti ya Meru ni bathuririte shilingi milioni 110 kiri budget ya mwaka 2025-2026 muchara ja CHP ni shilingi 5,000 mweri thirikari nene ikibare ya shilingi 2,500 nayo thirikari ya kaunti ikibare ya shilingi 2,500 tubangirite budget ya 110 million shillings kumba kuensure bakuona stipend ciao mweri so abona iraita kona gichungu stipend timuchara basera kimi gamtugo tumagomba gwitaita bona gashiringi 5,000 na ngiri magana je ngiri ida ijiri na magana 5 ciuma ge county na ngiri ijiri na magana 5 yangi kauma kuma kiri thirikari national government muntu uju muntu orenda kweresa urendete gutethia antu still kwina antu betha bendete gutethia antu na bena nkoro yo gutethia antu ina ndi thirikari kamu appreciate ya mwira tutina mushara jo gukuria indi mweri kwina gintu tugakunenkara gya kugitate kya go appreciate nuntu bwangu gijura gitate uratwira mwitira antu na nandi tugukuongera gantu gakakenda umbinyi gutethia kiyo CHPs wanyana kurigiria mirimo nkurukine bagutetheria thirikari ya kaunti ya Meru kiri kwandikithia antu rungu rwa mubango jo tungata bogi mabomwiri jo SHA ngabana colons SHA aja Meru from the national government from the president akomi launch aja na ule kwina aja antu kurirwa registration mono so na ndika kutika bakairwa registration mono ainivovu CSPs badithia mantu ja registration ko bambirinya kuritanga w'inkuruki nande batwari na tugaja antu 250,000 barabari registered under program wewe akimi launch kenda egiamurutira yomba gwetana mbere lakini kagitene kaumonkana arua ipakinyita 550,000 na CSPs batuthetherete muno kikuri kuongera baba kinya baba ngiri 300 ujongerie iguru batuthetherete sana kenda gutigira CHPs bakumenyekana jandi kwa thirikari nene na ya county nibekirikire register ya thirikari ira yona na ya CHP yetware awe na nare aditaira ngugi ituko badithiria registration ke database of the country beyond pakethira bena number very special very unique numbers ekuba identify onare bari na riria tuketha tukiba plan ira tugatega ki database so timuntu wonde kumba kwija ka CHP orimo ilazima tuthingate criteria ici ngugi ya CHPs ni njega na ni egwatithanagia antu na cibitari kirirwa ngiro gima wega bungi bwayo buri atete gwitia kithomo gia kiwango kieguru kumirita nontu yumanaia na wendi bwa muntu wengwa gutethia bangi most of the time ingwetikia antu barabetha bayukitwe ni antu mbuga at least muntu wina knowledge na muntu mbuga thiritie form 4 most of the time urambona but no way jokethera ri kwina muntu mbuga tuthomete kithomo kiu kionde lakini kumea muntu timba gutrain okudima blood pressure kudima sukari na batu tuja twabareta na twabadilia training ya tukubadilia it becomes a bit easy medicine is about blood pressure na diabetes in mantuja range okay now of course mantuja bari wetigelo mantuja hygiene iteto muntu apakulika muntu akero kembo wa akero kona riu irombarira rinene kiri thirikari ria CHPs ni gutigira cibitari iri na mathaga ja kung'ana ja uriti ngugi kenda aje batiga gwetega kuraja kuthugura utungata bwa ugima bwa mwiri na cibitari iri akui nabo antu baba ingi na bareta no ntu bwa kwethirwa maybe tutere nyomba nyacia ta maternity retu gwi maternity tuketha batue araturita CU yetu ta kia John dispensary tuketha twe na maternity yetu tukumenya gutetha kwena backlog na we kwithira ni so cute kenda kinya ere kia referral hospital no tuka kaikarifagwa twethira twifure
cube antu batigeta ebeta na angi ruru rwithirite ruri rugono rwa bata rukuonania guchiritaniria guchiejana na kwithira CHPs bari na nkoro ya umuntu na ya gutetheria mwingi maturene. CHP ni murigitani waku wakwe. Wega sana ki CHPs ngugira bakurita ndani ya Meru County, kuwapongeza sana kwa niaba ya gavana na gutambua ngugiu yao na nkuruki mirimo niumbite kwinama nontu bwabo mbuge ni antu bamana muno baichitanirite ngugi na ni antu baita ngugi batiotega inya mantu ja batega recognition yabo sana na ni antu bachitanirite sometimes batiga ngugi ciao bayeta gwita ngugi iji cia mantu ja health Masendumba gicunje kia muthike rugono rwa mwanya makinyene ja kwagirithia ugima. Hau ni twakinyira mutheto wa nteto cietu cia mugwanja itana mbere na gukenera mibango ndene ya Weru TV ngakwendera kagita gakega beta mori nkinya.